Thank you, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu asihlanganisile as ibandla likaThixo. Yinto leyo efuna nguThixo, ufuna ibandla lakho Thixo. Thixo akufuna uFaith Mission, akafuna Assemblies of God, ufuna ibandla lakhe. Afuna igama lasonto uThixo. Magama amasonto enza division phakathi kwebandla likaThixo. Ngoba uma ukhuluma iqiniso uthi thina senza kanje, kwelami ibandla senza so. What about the uNkulunkulu ayikhuluma eBhayibhelini? Uthi I will build my church on this rock. The gate of Hades shall never prevail. Ibandla likaThixo elakhelwe eGalili. Imimoya yesoka ingene apho. Uma ibandla lakhelwe kuye. Silapha sizisa abantu kuKristu. Ayekaweni yami kodwa kuKristu. Hallelujah. Ngoba insindiso ibonakala lapha kwesonto. Bathandaza kakhulu umphakathi wethu. Ngibonakalisa ukuthi bawunaye. Ngiyashoda kuwe. Bathi mawuhlelo wethu uthandaza 5 minutes. Kodwa mawusesonweni ubona abantu uthandaza 20 minutes. Bonakala kawethu insindiso. Mawethu unqena uthandaza ungathandazi. Khona into eshodayo. Makhono wasathandazi. Abantu bafuna ukuthandazelwa. Sifundisile uJesu. Ehlala nithandaza. Nigethi mandla. Hallelujah. Sihlala phansi. Thank you Jesus. Benithi ngizokwenza inkonzo uThixo abizele yona, which is inkonzo uThixo abeke empilweni yami yokukhulula abantu. Amen. Inkonzo ye-deliverance. Kodwa kuthande yena ukuba nibe lapha nangoku. Ngiyayamkela. Hallelujah. Akekho uNkulunkulu onamandla kodwa uJesu. Amen. Ukuthi qabaqaba nje kancinci because abanye abantu baye babone sewushumayela bangayazi ukuba velaphi. Amen. Uncedile Yesu kakhulu. Mina beli-drug addict. Zonke izinto ngizenzile kodwa indaba ye-drug iyona endisoloko ngiqina ngayo. Because iyona eyatshintsha ubomi bami. Amen. And isitshaya kakhulu iziyobisi or benizibhema too much. Ndisenayo imark because uSathane ushiya imark emntwini ozoqina ngayo nawe ukuthi nidlule apho. Hallelujah. uSathane ushiya something noba zizikhazi or what. Into ebuhlungu le nkonzo engikhuluma ngayo babuselebe ye-deliverance. Njengoba nime apha so ndiyababona abantu nabathi ukukhulula. Njengoba ndikhuluma ndiyababona.
Amen. Siyakhonza kodwa sibotshiwe imimoya kaSathane. But siyakhonza kodwa. Ngiyibona ukuba mnandi kwayo indaba yokuqhubeka ukukhonza. Wathi uThixo uzokufikisa because uthanda uThixo. And uThixo ayifishelele indaba yamabandla. Ufuna usihlangane uThixo. Yabona kumnandi kanjani basihlangene kanje. Amen. uThixo ufuna iphele le ntombazana kwesi sikhathi esiphila kuso. Lekunamile isondo lakhe. Ufuna sihlangane ingaqhubeka yazi le revival engapheli. Kuthi every Sunday sihlangana leyo. Cabanga kuzoba mnandi kanjani. Amen. Amen. Sikhuluma into eyi-1. Abantwana bakaThixo basikhuluma into ezahlukileyo. Amen. Into ebangela ukuthi sikhulume izinto ezahlukileyo ngabantu abafika bame apha endala. Ngoba uzawuthi umchazela umuntu ngenyaniso athi tata umfundisi uthi ayiyeke yonke leseBhayibhelini akhulume ngotata umfundisi. Amen. Ndisatsho nje bazalwane andizobamde because ayikuthi ngoqala bami. Ndiyona nje ukuthi gqaba ngale track ekuthiwa yi-Dig. Ebengitshaya kakhulu. Netshintsha i-behavior yomuntu. Ayibona indlela engihamba ngayo i-straight, like i-straight. Uyabona ukuhamba kahle lo bhuti lo. I-track ayitshintsha indlela ohamba ngayo. Because sube ungene idimoni kuwe ngaphakathi elikubangela ukuthwala ngendlela. Lifike idimoni litshintshe kwa indlela yakho othetha ngayo. Ukhulume ngenye language. Likunxibise ngenye indlela. Njengoba abanye abantu bemthwala kahle umnqwazi lona idimoni libangela ukuthwala so like isayithi demon le-drugs. Njengoba sigqoke kahle lona idemon le-drugs ibhrukhwe ethi ibeke la. Chazelwa nini? Amen. Alohlukanga kweli lotshwala, alohlukanga kakhulu. Because kwa eli lotshwala uthi usiyethaveni liyachazela uzothenga ibhiya. Awuyithaveni usizabe kanisele nje, liyachazela ibhiya kumele uyithenge. And ayazi ibhiya uyithandayo. Amen. Awuthi xa usiyethaveni anza kubona pha abazawusela ntona, ayenzeki loo nto. Ichazela. Ayithanda imali yakho ingena kuwe. Yakhuluma nawe uDimoni. Hallelujah. Ichazela ukuthi wena kumele wenze ntoni ngemali yakho. Nawe la ichazela iDimoni le-drugs ukuthi kumele ngithenge stuff esinjani. And imali ayifumani le nto lena. Ndenza ntoni nayo le mali ndiyenze. Barobhi abantu bazalwane. Akhale umuntu ndithathe ifoni yakhe noba akafuni. Ndithathe by force. Kusetyenziswa nguSathane. The reason why ndingqina ndiyazi ukuthi uThixo yilo ayifundisayo ukuthi ndingqine apho nabakhona. Ukuze nalona osenengane ebanjwe zezi-drugs azi ukuthi uma kuphendukile umuntu beshumayo apha neyame ngane sengatshintshi. Amen. Le drug lena bazalwane bese ndiyithengisa noyithengisa ndithengisela omnye uRastafarian. Yena uRastafarian unikwa ngumfundisi. Andilazi igama lomfundisi kodwa umfundisi waye-involved nendaba ye-drugs. Because istaff xa singekho bendiva ngoRasta esithi umfundisi akandikanga namhlanje istaff. Amen.
Ansafuna umazi futhi kodwa. Hallelujah. Ndifuna usikhatha special story kodwa ke sithi kakhulu because bengiyona gangster ndijoyina izinto ze-26 ngiyana naseprison. Phansi kwalelo ligqokile ndinetattoo ebhalwe 26. But ngoba ngisakwazi ukuyiveza le tattoo because isindisiwe ngoku. Because once it present ngoku isichaza ukuthi sayithanda leyo. Uyakwazi usindiswa umuntu one-tattoos. But once asindiswe uNkulunkulu uyamgqokisa afihle ezi tattoos. Because i-tattoo ne-spirit sayo. Ezi spirit se-tattoo esibangela ukuthi omnye umuntu xa eyibona kuwe afuna ukuyenza naye. Hallelujah. So banibhala 26 khona ndayamkela inombolo etrongweni. Bephila ngendlela lapho eprison abantu benzenza ngathi ndonwabile apha emini kodwa ebusuku bekhaya. Bengonwabanga eprison, abantu bebonwabile but bengonwabanga. Ebusuku bekhalaza. Bese ndithi ngicela uncede ngiphume apha mina. Emini ba-fresh bengathi akoxhaki but ikhona ixhaki. Bengifuna nje ukuthi abantu babone ukuthi nami ngento. But ebusuku izinto ezibuya ngapha zalwana. Ndikhale, ndikhumbule ekhaya. Lathi idimoni layenza ukuthi ngibanjwe noba nenza nganto. Bendiyazi ngonyaka ukuthi ngizawubanjwa. Yabona banjelwe yini andiyazi kodwa ndiyazi kwamele banjiwe. Fika amapolisa kuthiwa ndireyphile ngakhange ngenze lutho lidimoni. Amen. Umama wami bengasindiswanga kodwa ikhona into ayenzayo eyandincedisayo ukuthi andithande ndinjeya. Wandamkela ngalaa ndlela endandiyiyo. Amen. Because edimoni ifuna ukuthi ushiye umntwana wakho umlahlele ngaphandle. Once ukulahlele ngaphandle uSathane uyamkela. Nabo bagcwele phaa esitratweni namhlanje siyabona ngokusiza phaa esontweni siyababona nawe. Bafika abazali ukuthi babalahlela ngaphandle because abafuna uThixo. Hallelujah. Bayibonge Nkosi bazalwane. uNkulunkulu bathumela abahlali ukuthi bayambulala. Yes, uNkulunkulu. That is why sisemva uJoseph esithi yebo nina injongo yenu bekukuba ndife but uNkulunkulu usebenze nina. So nabo bahlala injongo yabo ukuthi badestroy banishisela nezindlu laphela indlu yami. Ngashaya ngempahla nezigqokeni. Besithi ngingaphakathi. But yonke le senzo uNkulunkulu because uNkulunkulu uyabona ukuthi lo muntu angeke ngimzuze easy lo. Kumele ibe khona into engathi strong ezambamba ngayo. Amen. Banifumana abahlali ngabiza igama likaJesu engayazi uJesu naye ngamthandi naye kodwa ngabiza kodwa. Wansindisa uJesu. Banthatha phambi komama wami bese bayambulala. Nami ndandisazi ukuthi ndiyofa. Basemahlathini bandisakude emahlathini ezansi. Ufika kwami lo mahlathi lawo ngabiza igama likaJesu. Bathi abanye sambona lo Jesu wabuza kusindisa. Athi babheka labo bantu amehlo bayafana amehlo abo. Like amehlo abo ayafana. Banedimoni uma bezobula lokhu banedimoni elingenayo lapha kubo. Ebabangela ukuthi bangabi nayo lento. And abasabona wena babona idimoni kuwe. Akithi nawe nedimoni ethiki kuwe. That is why most abantu ekuthiwa ngamaphara akekho umuntu okuthiwa liphara futhi. Ngiyaxaba nomuntu osindisiweyo abantu abangamaphara kodwa usindisiwe. Because most of this you are the way you have to come back on.
abathi thina baphala but uNkulunkulu uthi abantwana baba balwa bodwa laba bantu ngabona uJesu khona bala abantu baqalisa ukulwa bodwa. Haleluya. Wathathwa omnye phakathi kwabo kwathiwa makajoyine mina naye kumele efe nami. Bebehamba bodwa. Imiracle yokuqala leyibona uJesu ukuthi uJesu khona. Imiracle yesibili babebuza ukuthi kuphi lo mfana kodwa khona. Abangibona likhona. Thathola isibindi lapho lalikhona Jesu. Nawo babuza 5 times leyenzi likhona baba balekana khona. Kuphi lo mfana ndilo bakhona 5 times. Amen. Tizama ukuthi ke ayikho enye into enosindisa abantu ngaphandle kwegama lenkosi uJesu. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Asite na Kristo naye describe mama Mondays. Amen. Angeke his practice to receive it. If you like fail many times, but never the food day. Situation ayendlula kuyifundisa something. Noma ukade usisidakho, befunde ba ufundele ba etshwaleni. Because ngifundile na le ndaba ye-drugs. Ngifunde mina ukukhuluma kwenzeke. Because when besithi abantu bezobulala likhulume. Bakwazi ukuyenza into uma nikhulumile. If it hayi bavele babe bonke lapho. Now understand why abantu uma ngithi hayi ngoba bezobulala hayi bavele babe bonke nje. Amen. Wathumela even uNkulunkulu nabo bebhema nabo bafuna ukubulala nabo. Ngena indobaleke ngaphandle koJesu. Mesithi kuhleli laba ngibhema nabo njikele bakuphi imela bafuna ukubulala nabo. Bebechazela imali ethengwe ngayo. If sibulele lo muntu sothola imali ethile bendiyazi imali mina ezobulawa ngayo. Bathola ke mina ngoba bezobulala ngalo mina futhi. Abanye bebhema nabo. Mina nahamba nabantu kanti nahamba nababulali. Bathi besezoyenza lolo ndatsho nala mina nathi ayi bavela bayenza lolo. Haleluya. Wasusizo za wahlanze inhliziyo amandla
presence. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Cala nikuelekeze microphone. Sawatika namandla kaMoyingcwele. Uma ingekho uMoyingcwele, ayikho into ezokwenzeka. Hallelujah. Without the Holy Spirit, sikhonzela nje into engekho. Hezekiah chapter 8 verse 1. Thank you, Jesus. Yes. Isihloko sithi ukwehlulela kukaNkulunkulu. Verse 1. uSibakade wayesebenza ezindleleni zihambi ngezwi elikhulu ethi zisondele izijeziso zomuzi, yilowo nalowo uphethe ngesandla sakhe isikhali sokubulala. Amen. Cela mama ubheke incwadi Second Chronicles chapter 15. Amen. Hezekiah chapter 8 verse 1 and Second Chronicles chapter 15 verse 1. Yona ibala ngakatsela yena. Moya wa murena wana wa ndlela Asiria murwa wa Akodete. Atwa agahlanetša Asamo amurena ari, ntšhietše wena Asa, le lena bohle Bajuda le ba Benjamini. Morena o ema le lena le ema le yena. Ge le motsoma le tlo mmona, ge le ka mo tlogela le yena o tla le tlogela. Yes, siyabonga kakhulu. Baba sikelelane izwi lapho egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Le ncwadi ye Second Chronicles chapter 15 ongaliphindela khona nakwelesizulu okanye eSixhosa. 15 verse 1. Yes. Siyabonga ingcwele egameni likaJesu. Uthembakele Nkosi unamandla. Second Chronicles is chronic. Yeah. Isihloko sithi isiprofetho sika-Azariya ukhosi wokubonga kuka-Asa. Yeah. Verse 1. Umoya kaNkulunkulu waba phezu kuka-Azariya. Umoya kaNkulunkulu kumele ube phezu kwakho. Awukwazi ukwenza lutho umoya ungekho phezu kwakho. Udinga umoya kaThixo ukuze wenze umsebenzi kaThixo. Umoya kaThixo ukunikeza isibindi. Mawuno umoya kaThixo ngeke uthethe izinto eziphuma kuwe, uthethe izinto ezisuka kuThixo ngoba umoya kaThixo ukontrola wena. Hallelujah. Amen. Mangeke umoya ingcwele lelo bandla lizogcwala ngabantu abaningi abayisibopweni. Ngcono beba yiphu abe umoya kaThixo khona. Siza ngantoni lokuba ligcwale ibandla lingenamoya kaThixo? Loba wafikelwa ngumoya kaThixo wamdirect ukuthi khuluma-ke. Yebo sisi. Umoya kaNkulunkulu waba phezu kuka
Azariya indodana ka-Ojesti. Yes. 2. Waphuma ukuhlangabeza u-Asa wathi kuye, ngizweni Asa noJuda wonke noBenjamini, uJehova unani uma ninaye. Nami ngizokutsho namhlanje liveli ilizwi likaThixo bazalwane. Uma ninaye, naye unani? Haleluya. Uma uThixo unaye, naye uzoba nawe uThixo. Uthi ezwini lakhe encwadi kaYohane chapter 15 uthi hlalani kuni nami ngihlale kuni. Angeke ahlale uNkulunkulu kungahlelanga kuye. Haleluya. Kumele wena qala uhlale. Naye hlala uThixo. Akakwazi uhlala uThixo ungahlelanga wena. Umusithi amfuna uThixo 3 steps zakho sithathayo mzalwane. Hallelujah. Maybe I'm going to tell you such a keep prayer. Ahambe na mkatlane nje. Amen. My mom goes. Akahlala uThixo empilo ngahlelanga kuye. Sishunyezwe kakhulu ngabantu abathi once saved, always saved. Which is ingekhoyo leyo. Mawusindisiwe uhlala usindisiwe njalo batsho abantu. Sizova iBhayibheli ithini yona? Yebo sisibani. Thank you Jesus. Uma nani ninaye. Uma nani ninaye. Uma nimfuna uyakufunyanwa yinina. Uma nimfuna. Ufuna kanjani uThixo? Ingaba yenele na indlela ofuna ngayo? Okanye ufuna ngendlela abantu abafuna ngayo? Because indlela mina ngifuna ngayo uThixo angeke ifane nendlela uNkulunkulu ufuna ngayo. Umoya uthini kuwe? Hallelujah. Mhlawumbe udala uthandaza nisiza kanje uke wazila ukudla na. Uke walibeka icephe phansi namanzi. Wathi ngiyamfuna uThixo. Okanye ufuna kuphela ngokuthandaza. Because ikhona ibeko ngasoze uphume kuzo ungakhakuzile ukudla. Ufuna kanjani uThixo? Amuzi sibabe siyentabeni. Ayofuna yena. Silapha namhlanje sizofuna uThixo. Ungabheki umuntu oseqaleni kwakho umfuna kanjani yena. Because uNkulunkulu uyayibona inhliziyo yomuntu ofekayo. Noma inyembezi zingahla uThixo abone ukuthi iyafeka. Ukhaliswa zii-feelings, awukhaliswa umoya kaThixo.
11 and 14. Chapter 11 verse 14. 14. Amen. Thank you, Jesus. Isihloko sithi isambatho sowesifazane enkonzweni. Amen. Yes. Verse 14. Imvelo uqobo lwayo ayilifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo. Na hivi Bible ithi bazalwane. Na hivi Bible ithi indoda enenwele ezinde lihlazo. Kodwa sifundiswa ngabefundisi abane-dreadlocks namhlanje. Ithini iBhayibheli? Nidlule kumbazalwane niyekela neBhayibheli. 15. Hayi ngifuna nenda ukuthi ayifundisi imvelo na. Imvelo uqobo lwayo ayilifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo. Kuyihlazo kuyo yona. Umuntu bebe ukuthi unenwele ezinde umuntu wesifazane, ayindoda. Amen. Uyalanda Chronicles. Befuna uveza le ndawo. Ngakho text dozana. Bhaliwe eBhayibhelini. Noma ungazenza isitayile lezo dreadlocks zakho ulihlazo. Amen. Yes. Kepha uma nimshiya uyakunishiya naye. Uma usiya uThixo uhlala kuye, yahlala kuwe. Kodwa uma umshiya uThixo, yashiya naye uThixo. Ayikho lento wasentolese, umshiya umusuka uThixo, asuka kuThixo. Icebo lakho kuhlala. Awuhlale kodwa kuphela because yaenda kakhulu. Sindiswa usenkonzweni kodwa endlini usindiswa. Yahlale enkonzweni, uhlale kowena, uhlale kuye, emsebenzini wakho uhlale kuye uThixo. Awukhulumi inhlamba umzalwane. Mzalwane ukhuluma lento ezingcolile. Mzalwane ukhuluma ngamadoda namantombazane kodwa umzalwane lo. Amen. Masuka kuYesu uThixo. Kodwa uhlala kuye. Yahlala uThixo. Emahleli kuThixo. uThixo uyakhuluma nawe. Uzokhuluma kanjani nawe uThixo ungekahlali kuye? Amen. Uzafuna ukufundisa kodwa iBhayibheli sikezile. Imaphi ebazalwane. Imeko umzalwane. Ayikho wayimikhandazo yakho uThixo ungahlelanga kuye. Uzothatha
Masipale ndaba sesibani. First Peter chapter 3 verse 3. Indaba yaqala. Ngizohlala phansi. Amen. Umuntu kumele abe kanjani uma ekhonza? Mina ngizokhuluma noma balalele noma balalelanga. Hamba izekile. Uthi ngiyabazi basitapho. Yes. First Peter chapter 3 verse 3. Chapter 3 verse 3. Yes. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle. Ukuhloba komuntu indlela agqoka ngayo. Okokwaluka izinwele. Uma benayo umuntu owencwadi English kuzivakale kahle. Nokufaka igolide. Nokufaka igolide wayesigcwele amagolide njengoba sabazalwane thina. Sabazalwane bagcwele samazinye egolide kodwa sisindisiwe. Ithini iBhayibheli? Kwelitha amabhozi nje zabantu ezibiza abafundisi. Why igolide? Ifaka amagolide kodwa ngisindisiwe. Amen. Hallelujah. Ibasiza umuntu kuba azazi ngiyadinga usizo. Uma usika ngidinga usizo, kusho ukuthi umuntu uyahambi nawe. Kodwa uzazi ukuthi ngiyayazi uNkulunkulu. Khona inkinga. Uzasiza uNkulunkulu. Ukuhloba. Makungabi ngowangaphandle. Kodwa mabena phakathi enhliziyweni ukuhloba komuntu. Because once you hlobise ngaphandle ikhazi inhliziyo yakho kuba ithali. Ningaziluki inwele, nizenzelani inwele. Kodwa nisindisiwe. Kanti nithi umuntu wesifazane uyathandaza, kumele athwale ekhanda. Abasathwali namhlanje. Bazalwane, you I don't do. I don't believe. Noma ungathi ifake ithuba ngaphansi uNkulunkulu yakho ukufakele ngaphansi. Ayikumelanga ukuba ungathwala kodwa ufakele ngaphansi kwethuluku awukahlali kunye. Zokhuluma nabantu abahleli nabo. Nabantu abafuna ukuhlala kunye. Bantu abasihlobisile. Hallelujah. Lẹ́yìn pẹ̀lú ẹ̀sìn fún ẹ̀bá kìí lókòjì sí ṣọ́bí sẹ́lọ́ lápáàkẹ́ fún ọmọ náà bá ní. Because tí kò fún ọmọ ní kìí sọ yàtọ̀, wẹ̀lú fún ọmọ náà bá ní. Ó tún fẹ́ ìtàwé ẹ̀kọ́ fún ọmọ ọ̀nà wa. Àlàkí ọmọ ọ̀fún kúrúkúrú bàbá ẹ̀kọ́ sí ṣọ́bí sẹ́lọ́ lápáàkẹ́. Amen. Amen. Why are you paying your money? Neto the troubles now. Neto. Mato da kogos kinichi, no shumai na kogos kinichi. Sabe la salon. Spende ku mara bana. Paso ti no si suma umeapa. Shumai la kogos kinichi. Mato ni ku salon salone.
ayikashintshi. Uma ingekashintshi leBhayibheli ayikazotshintshi. Uma ungazibona in the spirit ungazibaleka because uNkulunkulu mina wangibonisa ukuthi laba bantu banjani. That is why ngishumela ngalento because ngeke ukubona ngayo but in the spirit. Lenda ngeke umoya bazalwane. I don't want to hear about that. In the spirit of sisi kathi ngibeka isandla waphuma a long time. In the spirit embonweni waphuma ibelite umbi uNkulunkulu wasusa ukuthi ngingamboni kwi-eyelashes zakhe ne-makeup zakhe ngibone in the spirit. Ngambona in the spirit. Ngambona indlela ambi ngayo sisiyoyiyeka. Yebo bayathanda wena kodwa uNkulunkulu akathandi njalo akudala kanjalo uNkulunkulu. Usithintelana uNkulunkulu akudala okuhle. Wayijika abanye bamnyama ngekhaya kodwa senza babemhlophe bayasibhitha. Usibhithelana kodwa uNkulunkulu unikezile lekhaya. Uyithintelani nalo wathi? uNkulunkulu wayethanda umuntu wathi it is good. Amen. Romans 9:20. Thank you, Jesus. Umuntu kumele azithande ngale ndlela yiyo. Amen. Zithande ngale ndlela uThixo akudale ngayo. Uzithintelana. Yebo. 9:20. Thank you, Jesus. Verse 20. Ngiyazi ukuthi le chamayelo Satan akayithandi. Oh wena muntu, Wena muntu, ungubani-ke wena ubani wena? ophikisana noNkulunkulu na? Why uphikisana noNkulunkulu? Okubunjiweyo ungasho yini okubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na? Why abantu bebuza uThixo ukuthi Thixo kutheni ungenze ndaba njena nje? Why? Uyithintelani indalo kaThixo? uNkulunkulu unikeza zonke izinto, wakunikeza your names, usifakelani ezinye izinto. Uyithintelani indalo kaThixo? Ungubani wena yabuza uNkulunkulu ubani wena? Okudala uThixo ungashintshwa wayisithi
Udeka kanje. Isihloko sakhona sithi imithetho yobugcwele. Kunemithetho yobugcwele. Banye bathi sikwixesha legrace. Yabuza ubona ingaba igrace siyenzela ukuba sone na? Thini impendulo yakho? Udinakana. Asenzelwa ngegrace. Igrace yenzelwa ngela xesha basindiswa igrace leyo. But yenzelwa ngegrace ukuthi hlala ezolweni. Awenzelwa ngegrace ukuthi wenzele into ofunwa nguwe. Okanye ufuna ukufundisa. Utshilo baba ngobela. Amen. Yes. Verse 27. Yebo. Aniyukudiliza amakhanda enu emaceleni. Why ngidiliza amakhanda emaceleni bazalwane? Nodilizela namakhanda emaceleni. Tell me. Nodilizela. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngidiliza amakhanda emaceleni. Ngicabanga lezi faith takers ngicabanga. Yo. Nanti phansi idlule ku. Nilale phansi. Aniyukudiliza phansi. Bona abantu badilizele namhlanje lena. Wadilizela. Tell me. Aniyudiliza amakhanda enu emaceleni bazalwane. Noma umfundisi, noma umbhishophu, noma umpostile. Angeke uNkulunkulu ayivumele into eyenzayo. Usisiningise phambi koThixo. Wadilizela. Ningayiphuka mina ngenza yonke lento yenza. Wenza umsebenzi wami mina. Sokuthi umsebenzi kaThixo uzongidala mina. Go ahead. Aniyukudiliza amakhanda enu emaceleni. Alisayo uphinda nenze lolo ngegama likaJesu. Ungoni isilembu sakho emaceleni. Nesithembu sakho ungasuka sibone. Why nikhuluma indebe zenu? Nisichimelana. Amen. Nisichimelana indebe zenu. Amen. Go ahead. 28. Aniyukuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Ayisoze nisibhale nosibhala ngesibheni yenu, nisibhale ithathu umzalwane. Namhlanje sebeshumayela ngesikipha abanye ifina ko-TikTok lo muntu wama ngesimashisheni ugcwele izithathu wona umfundisi. Intshontsho kaSathana yena. Ningazilobi amabala, nginguJehova. uNkulunkulu ukhuluma. It's God talking. Yes. Verse 29. Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe. Why ngenza amadodakazi enu isifebe? Why abantwana benu ningabagqokisi kahle? Ushumayela kanjani umntwana wakhe engagqokanga kahle? Ngiyothisha bathi njalo. Abanye bagqoke kahle bona but abantwana bagqokanga kahle. Amen. Kunjolizisha wathi ngaleli. Umntwana uyafiyeza. Ugqoke into enkulu namkhulu umntwana eshopho ngalo. Hallelujah. Kukhuluma ephele lona. Mayiphele lona bazalwane. Mayiphele. Deuteronomy 20:25. Thank you, Jesus. Yonke lento bethi sizokhuluma ngayo. uNkulunkulu akavumelanga ngiyikhulume nathi khona bengibhalile eBhayibhelini. Akavuma ukufuna ukukhuluma le efuna ukuyo. Nathi iBhayibheli ngicela la iBhayibheli. Yanikeza scriptures. Yes, yes. 20:25. Thank you, Jesus. Deuteronomy. Isihloko sithi ngokusiza. Yes. 22 verse 5. Owesifazane makangagqoki okwendoda. Bantu besifazane, listen. Bantu besifazane. Nizigqokela into zamadoda. Amen. Umuntu wesifazane ayigqoki into yendoda. Amadoda lapha onke agqoke ibhulukwe. Ifuna yonke kuwe ibhulukwe umuntu wesifazane. Mhlawumbe hayi gqoka ifuna yona shopping yakho. Yebo uyigqoka ngapha emazweni.
Sanogqoka bazalwane kanjani? Nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane. Nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane. Ngokuba ilowo nalowo okwenza lokho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Uyi-disgrace phambi koNkulunkulu osenza kanjani? Thixo akayifuni loo nto. 20 verse yokuqhubeka, I think uGenesis chapter 35 and verse 5, if I'm not mistaken, I'm not sure. Thank you, Jesus. Sengihlala phansi manje. Umsebenzi wami wenzile, bengiwuthunyelwe nguThixo wami. Amen. Yes. Genesis chapter 2, chapter 35, verse 2. Isihloko sithi uJakobe esebethe. Thank you, Jesus. Verse 2. Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababe naye. Thank you, Jesus. Lahlani izithixo. Lahlani izithixo bazalwane. Lahlani izithixo. Lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu. Eziphakathi kwenu. Lahlani izithixo bazalwane. There is one way you're supposed to operate namhlanje, zizithixo zaphakathi endlini kaThixo. Bangena bayegula baphuma basagula namhlanje. Because kugcwele izithixo endlini kaThixo. Lahlani izithixo. Yes. Nizihlambulule nina. Nizihlambulule nina. Wayesithi uJakobe kwibandla wayehamba nalo, ngoba wayekhuluma iqiniso landoda. Nawe ngithi lahlani bazalwane izithixo. Yes. Niziphendulele izingubo zenu. Nitshintshe nezingubo. Uma nilahla izithixo nendlela ukuba bayatshintsha. Amen. Yonke into elapha kwemzimbeni wakho uNkulunkulu angasaka edale nayo sisithixo ilahle. uNkulunkulu wakudala unjalo, sufanele lutho kuwe. Noma ungahlabela kamnandi, uma useneqiqi nayo empumulweni yakho uyasogwela. Indlela yasogwela ungaphenduki. Bonke abantu abanezithixo kuwe indlela yasogwela uma bengaphenduki. Kodwa usenongayo esogwela uma uphenduka. Because it is a judge. There's a difference between ukujudge nokulungisa. Bizerathi ukulungisa ibandla likaThixo, asibize nabo uzojudge. Futhi iBhayibheli yasho ukuthi thina sinaligunya lojudge labo abangaphakathi. Angithi kusindisiwe akujudge. Because yabona ukuthi awusindiswanga. Yasonda. Khona umehluko between ukusonda nokholo. uNkulunkulu ufuna abantu abakholwayo, abantu abasondayo. Uma ukholwa uNkulunkulu, ukholwa imithetho yakhe, wenza intando yakhe, uma usonda ungaze ngesombezelo sakho asakika. Because yasonda ungakholwa. Kudinga ukuba ukholwe. uNkulunkulu ufuna abantu abakholwayo. Ithi iBhayibheli abakholwayo babambiyona ngezandla. Uma beselipo izinto bezinto abesabi abantu abakholwayo. Abakholwayo bezizathu abaphile siphume idimoni. Bayakholwa abantu. Hallelujah. Yenzeke imangaliso endlini kaThixo izithixo zingekho phakathi. Amen. Kuzolungisa ibandla likaThixo. Kuzolungisa ibandla bazalwane. Hallelujah. Before uNkulunkulu akhulumela uJeremiya, wabeka amazwi akhe emlonyeni wakhe. Ukuze le ndoda ingcwathule idilize idistroye yakhe and then iplante. Ngemuza namhlanje siyaplanta kodwa asanuthuki. Uplanta kanjani ungekadilizi? Kumele udistroye imali before uplante. Awukwazi uplanta kusephakathi.
Hallelujah. uNkulunkulu ufuna ukwenza i-altar lakhe. Kodwa before ayenze i-altar lakhe, ahlale izithixo zasemzini. Yes. Waba nami endleleni engangihamba. Yebo. Verse 4. Bamnika-ke uJakobe izithixo zonke. Bamnikeza izithixo zonke. Balahla bazalwane. Balahla into zikaSathane. Bazilahla. Yes. Ezazisesandleni. Ezinye zasezandleni zabo bazilahla. Abanye babele bisesana, abanye bele watchkubo. Balahla. Namacici ezindleni Namacici babalahla, amacici bazalwane, lahla namacici. Lahla namacici. Babalahla amacici. Kanti balahla ithina banasikisiwe. Awunayo uthixo umusa nawo amacici. Yazi umfundisi akakelelanga lokho kodwa ihambisa namhlanje. Ukuthi afuneka amacici kwezindlebeni zakho. Akhipha amacici bamnikeza uJakobe. Why mina ningawakhiphi lamacici niwalahle? Lahle i-5, lahle ne-frontal lezo zitheke ngemali enkulu. Themba ukuhledla. Yebo uthenge inwele zomunye umuntu ngoba izo zakho. Yes. Balahla bonke. Thank you, Jesus. namacici ayesezindlebeni zabo. Yabona bazalwane umuntu othi enhlizweni yakhe yabona ukuthi izwile ilizwi litaphendula. Andifuna ukuxoxela. Uma kusenzeka inkonzo edilibaza, kuzawonakala namhlanje. Azawukhipha amadimoni akho bazalwane. Thank you, Jesus. Yes. uJakobe wakuthukusa phansi kwe-oki elaliseshekeli. Wazithatha ezo zinto wazidestroy Jacob. Thank you, Jesus. Verse 5. Basebebuka ukumesaba uNkulunkulu kwakuphezu kwemizi eyayikhona nxazonke. Bathi behamba sebezilahlile izithixo. Bathi abantu babebona abantu besaba bazalwane. Umzalwane olahle zonke izinto uSathane uyamesaba lo mzalwane lo. Noma ungashumayela futhi umlilo, ubelahla awesaba uSathane. Kodwa nolahlile zonke izinto, amadimoni ayamesaba ngoba nosisi ugqoke kahle uthwele ekhanda. Amadimoni awakwazi usondela kuwe ngoba uthwele umlilo nosisi. uSathane yabona uma unento yakhe, sisifumane i-testimony eziningi bazalwane. Amen. Abanye bathi babona imikono bethandaza, athi abathebuloshin ayeke undenze nisi senento yakuyo. Nazi into zabo zikhona kuyo. Abanye abantu basifake nalapho bazalwane. Just wenze nisi uSathane usenento zakhe. Lahla into zakhe. IBhayibheli resist the devil and he will be free from you. Uzabaleka kanjani uSathane usenento zakhe? Ufuna nokuthi ulahle i-boyfriend, kodwa usenzile imoto yakhe, wena bamnikeza imoto yakhe. Uthi ayenza futhi kodwa nenza ibhayidi yakhe endlini yakho. Uma ulahla no-boyfriend, ulahla nempahla zakhe akuthengele zona. NoSathane ulahlwa njalo, nempahla zakhe namabhulukwe akhe. Hallelujah. Nansi lo bendizele namhlanje. Enzokushumayela. Engasawuzodlala. Anithi ngqibadlala ukufundisa amakhono. Badlale yafa baphele bezovuna abantu besifa. Abanye basebenzela uSathane, that's why bengachazi